Siklod tamo ilagyunin pa po ning anak po ni Dios Espiritu Santo. Amen. O San Miguel Arcangel, manwalo kami kasana kining pamakilaban ni. Antabayanan mo kayong salang sangking dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagka mo mumikya ka, king lupigan ni sana ning Dios, at ika prinsipiring ehersitos ning banwa. King upayang tinggap mo king Dios. Patulundungane king infierno isatanas, pati na ring aliwang mangarawa kay espiritong luyon-luyon king yato. At manintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. Horacio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulo, ang pong mapagmalasakit ay igpani. Aminan nila ding kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ang ponbiye. Lalapit kami kaya ka kaniting mas sipit apa mga ilangan mi. Adwan mi kaya ka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamaten karing dakala tao. Adwan mingini kaya ko ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsat me kaya kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi antabayanan mula ring taong nitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampatking pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo, lareng lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap ding sabla at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarya na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi kaya ka, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanwana na Birhen. Induning Divina Gracia, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Lagyunig pa po ng anak po ni Dios Espiritu Santo. Amen. Lukluk tamo po.
At baan maging mabungayo at makabaldugan ng kiyakatamong pa magmasusi. Agkatanda kayong mag-isan metong karing panalangin at pamagkanto. Ding intensyones kaniting miso, kapasalamatan dari Mrs. Lolita T. Manugid, Maria Francia T. Manugid, J.D. Cholo Manugid, Lucy and Rene Garcia. Para king makapasubaling kapagnasan ng Hazel Concepcion. At para king malagwang kapaldana ng Marian Janela Masaganda. At para ka rin maldang kaladwa, dari Carmen Magdalena. At ding maldang kaladwa king Purgatorio. Makyabeta mo kung ngeni king pamagkanta king dalita pamukulat. Ginig pa ang paninak po ng Espiritu Santo. Amen. Nginu mga tiliyak kay kayo. Kaya ka antimuri. Maya pag at panapon po kay kayo nga. Maya pagkapanapon po among. At yuta na po kayong pamagselebra kayong bisperana ng solemnidad ng pamitas na banwa ng Ginoo. At kaniting penandit, panagkat kay kayo, manayigtas sa guli ganakan in dapatantang kasalan kimilabas at manyawat tawat kin Diyos. Antimurin ganakantala, ngeni rin kagatan personal akayadunan kin Diyos, kaniting banlamisa. Magganita pagdamanan ng Ginoong kagatan panalangin, agdanag ng niyag kasta pa ang kapanisyan, kaya hindi matantang kasalanan at kimilabas. Itangan po, magkumpisal po, Diyos sa may pangkatu at kay kayo kapatad. Kumpisal kong bina, kingisip, pamano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nito'y panigapuko kang Santa Maria, ang kapilan mang Berhen, sablang anghel, ampong santo at kaya kayo kapatad. Ipanalain niyo ko kin Diyos sa ginuta. In Diyos sa may pangkatu pagalwan agatao at kayong pamapatao, daring kasalanan tam, dala nagatangin sana king Diyalang angga. Amen. At
Diyos sigpa. Tinasbe Jesus babo ning sablang lelang. Ibuklat mo ring puso mi at kaisipan king kapasalamatan at tula. Uling pamitas na banwa ning anak mo tagumpemi na. Dake na kami ning kayang katawan. Minunani kay kami king kegang ligaya at karin mabibiyena kami king kapanayan. Ing sablang kapurian kay ko Diyos sa igpami, kamilataning anak mong Yesu Kristong Ginoo king pamya kisamak king banal Espiritu manggaman king alangan ka. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko o Teofilo, selese ko ing sablang depat na amponin tiro ng Jesus, iba't king kamumulan ang gakingaldo amitas ya banwa. Bayo yamitas banwa, milakwan niyang panabilin king kapamilataning banal espiritu, karing taong pinili ng antimong kayang apostol. Kilubdaring 40 aldo, kaibat ning kamataya na, maralas yang pepakit karela, king miyayaliwang paralan, karaniwan, antimong patutu, king ya mabiyaya. Ikit de at akasabi nala, tungkol king kayarianing Diyos. At inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela. Kayo mamako Jerusalem, nune panayan niya ka rin ingkalam apenga ko ning ipa, aasabi ko na kaya kayo. Meminyagya ihwan king kapamilataning danum, dapot ikayo, binang lambat, iba't king aldo iti, mga binyag kayo king banal espiritu. Kaya bere Jesus kanitang mitipon la ding apostol, at kitang da kaya. Ginu, ibalik mo na kanyan king Israel ing kayarian. Pekibat ng Jesus karela, ing kayupayan ning ibako, ya ing mitutuldu karin panahon at karingaldo, at mga yintulid kaya kayo, ing pakibalwan pa nung kapilanla datang. Dapot mikatmuan kayong upaya, potang datang ne kaya kayo ing banal espiritu, at ikayo ding maging saksi ko, king Jerusalem, king kabilugan a Judea at Samaria, at anggana ka ring sikoti ning yato. Kaibat nang asabi iti, mitas ya banwa, kabang makalawe lakeya, at ing biga pimpanane, king panimanmanda. Makalawela pa banwa kabang paitasya, inyang bigla lang linto king arapanda, ringadwa katawong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela, bakit pa katalakad kayo keti at makatalanga banwa? I Jesus ikit yung mitas banwa king arapan yu, datang yang pasibayo, nung makanano yang ikit, mitas banwa. Ingamano ning Ginu. Salamat king Dios. Papanik yang Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyop ding trompeta. Papanikya ing Dios king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ning trompeta. Ikong sablang tao, makpak kayo. King mitmong tula, king Diyos, kulisak kayo. Uling ing Ginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan. King mabilugayato, ya ingaring sakdal degulan. Papanikya ing Dios king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trompeta. Papanikya ing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trompeta.
Magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitanan niyang kapurian ing ari. Papanikya ing Dios king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyop ding trompeta. Uling ing Diyos siya ing ari ning mabilo gayato, kaya dalit kayong kapurian. Magari ing Diyos karing sablang bansa, makaluklukya king sagradong trono na. Papanikya ing Dios king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyop ding trompeta. Kaduang pamamasa. Pamamasang ibat king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Adwan ko king Diyos ng ginuta mong Hesukristo, ing marangalay pa, king ipagkalubne sa kaya kayo, ing espiritong babya-kabyasnan kaya kayo, at pakilala king Diyos, banlubo siyeng abalo. Ipanalangin kong aslaganan na lasa ning Diyos, din kaya kayong kaisipan, ban abalo yu ing kapanayan, a kaya kayong kayawos, nungno anti karakal at degolan, ing pengako ng ibye, karing banal at ingalanganga ng kayupayan, kaya katamong manalig kaya. Ing kayupayan ay ti, ya naman ing pepasubling me kang Kristo, at milukluk kaya king banwa, king danewanan ning Diyos. Inya at sulalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapadibalan, kayupayan at pamamuntukan. Maygit ya upaya ing lagyo na, karing sablang lagyo, emu king panaw na iti, nune king paintungol man. Pepailalam ning Diyos, king kayupayan ng Kristo, ing sablang bage, at ya ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, ya ing katawan ng Kristo, ya ing kasasakdalan na nitang misasakdal, king sablang bage, nuka rin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Kayo at ituruya karing sablang tao ing kekong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilanman ang gaman king kapupulsan ning panahon. Ginoo manatili kay kayo. At kekan timorin. Pamipasyag king may pabalitag pangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Mintala ring labing metong alagad king Galilea at tinaglusla king bundok at eldo ng Jesus karela. Panakit da kaya siniklaud la king arapan na bistat man mikakunula pa ring aliwa. Lepita na lang Jesus at nga na karela. Ing sablang kayo pa yan karing banuot kaya di king yat nyebye kanak ulinita. Jesus nga na karing labing metong antikanini ing makasulat. Kailangan niyang dumalan kasakitan ng Kristo at subliyang niya king katlong aldo at king lagyuna, ing pamanisyat kapatawaran daring kasalanan, sukat ni panaral karing sablang bansa, magmula kete Jerusalem. Ikayo ring testigo kareteng sablang bage. Eyo kakalingwan ing ako mismo itubod ke kayo. Itang pengako ng igpak, inya eko mama ko, king syudad, hanggang eyo tanggapan,
ingupayang iba't banwa. Kay ba't ti Kinong Jesus king luwal ning syudad. Karas da Betanya, tinasnoring gamat na at benendisyonanan. Kabang bibendisyonanan, likwanala at mitas siya banwa. Simbande at may balik Jerusalem, king mitmong tula at ela patugot pupunta kin templo, pupuri at pasalamat kin Diyos. Kapatid, mayap ng balita ng kaligtasan. Kapuryan kera o Kristo. Ngini po maldong iti bisperana ning solemnidad ning pamaitas na banwa ning Ginoo. At uli nita, bayo tamo paike king kagatamong reflection, king kagatamong pamigunom, kaniting pamaitas na banwa ning Ginoo. Manalangin tapa king Banal Espiritu at nga tamong sumabi, datang ka o Banal Espiritu, datang ka kamamilatana, ning masika na ng pamamilatan, ning milalablab alugod, ning imakuladang puso ng Maria, akekang pakamala na esposa. Amen. Tinapining sinabi ko, pagsalibran tayo, ngayon aldong iti, ing pamaitas na banwa ning Ginoo. Ascension Day, ngayon aldong iti. Nanimburin ng sabyan ning Ascension Day. Adwang bagay. Number 1, ing pamaitas na banwa ning Ginoo, yapining visible departure na papunta king ipa. It is a visible departure of Jesus to His Father. Akakit dering alagat kabang paitas yabanwa ing karelang maestro. Anyang maganap iti kapat ng pulong aldona ning kayang pamakihalubilo, pamakiabe, karing kayang alagad, kaibat ng sinubling mebye. Sinubliya pong mebye, po, yung ginutang Iso Kristo, on the third day, sinubliyang mebye, kaibat nanita, mekiabeya. In resurrected Christ, in sinubling mebye Kristo, karing kayang alagad, kilog na ning 40 aldo. Marahil, kilog na ning 40 aldo, may linawanak na karela, in kabaltuga na, ning sinabi na ng karela, napon na kadwana. Ampon, in kayang pamanulo, pamanabi ka rin demonyo. Ini marahil, kilog na ning 40 aldo, yaying minasinsina na, ni-recall na karela, at pamasalanang niya mas barang ayin tindiyan, kaya ba't pasik na nga nalalub. And then, after 40 days, busal da, oita, paikela, king meto nga bundok, anong nuka rin, ya, mita sa banwa, king akakit da ring matara. Oita po, nyapin nga ko, first point, o first meaning na ning pamaitas banwa, ning Ginoo, yapin itang visible departure of Jesus to His Father before His apostles. Second,
yapin ing nga na ning Ginoo manatili kayo king Jerusalem. Karin nga na ing banal na Espiritu ay tubod na ning kanakig pakilagyo ko dugbaya kay kayo, datang ya kay kayo. Sobre na po sabyan ing pananayan de karin ing panyatang ning Ginoo ay panyatang na ning banal na Espiritu. Yapin po ing pamanubod na ning Ginoo karela otang itubod na la kaya bere ing banal na Espiritu. Ya ing primary agent. Ya ing manimuna karela. King karelang pamag-evangelisasyon. King karelang pamikalat. King lupa ning yato. King mayap abalita. Kini po sinabi na ipahayagye in reconciliation and repentance of sin. Nga na. Yapin ing ikalat yu, yapin ing missionan yu, ketiking yag. So, uri na sabyan, in second point, yapin ing between the ascension of the Lord and His second return in glory, yapin ing mission na ning Santa Iglesia. Ing mission ay nining Santa Iglesia panimunane ning Banal Spirit. Itamo ing maging collaborators na. Itamo ing maging kasawt na. Kasawt na katamo kasi by virtue of having been baptized and confirmed in the church, itamo midinan tango paya para maging co-partners na ning Banal Espiritu king pamipahayag king mayap abalita ning kaligtasan. O ito po yung second point. So hanggang yan yung panahon na iti, at yuta pa kitang estadong ay ita. Anong no, kakalat tayo pa. Mabilugayag, ing mayap abalita tungkol king kapatawaran, king kasalanan, tungkol king lugod na ning apong Ginoo kay katam, tungkol king kaligtasan, hanggang iya datang for the second time around ing ginutang Yesu Kristo. Nakupin ulitan ke at yutamo pa ketang state of the mission. Anong no, kailangan tayong ipamalita, ing maya pabalita, ning kaligtasan. Sana magitang karapat-dapat kaniting mission natin. Sana mag-participate tamo, sana mag-partake tamo, sana matindi ing kekatamong involvement kining pamikalat king may pabalita ning kaligtasan natas na kekatam tildo na kekatam binye na kekatam inutos na kekatam ning Kristong sinubling medye bayo ya pepaitas king ligaya banwa. Amen. Talagat ta. Sasalpan tayo. Sasalpan tayo ko, king Diyos, igpang mayupayang tuto, di na lang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugto nga ginutam. Kaya ngagliking upaya ning banal ay Espiritu, ibait kang Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaitas ya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, igpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kong karing mabiyayang pong may ngamate. Sasalpantaya ko, king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia, Katolika, king pamisamak ding Santos, king pangapatawad daring kasalanan,
King pangasublirang miring mete, at kimbiye alananga. Amen. Ing ginutang Jesus, mabibiyayang yan iking likay ng igpa, dapat balo tamong atin niyang kamalyan, karing kikatam pamangay. Atin niyang kamalayan, karing kikatamong pamangailangan, at malyari na katang damayan, antimo nung makananuyang mekirake, king makatawo tang kabilyan. Ing pakibat, king balang kay donan, Ginoo, itubod me kay kami, ing espiritu mo. Itangan po. Ginoo, itubod me kay kami ing espiritu mo. Ginoo, kapamilataning kaya kang espiritu ning tetagan, agyagan me ing papa at ing kaya kaming obispo, at ing kabilugan na balayaning Diyos, ing umela king dala ning pamagbayo, aalang takot at manalig king paintungal, inya ngaming manalangin. Ginoo, itubod me kay kami ing espiritu mo. Ginoo, patnubayan at pakilusan mo kami, kapamilataning kekang banalay espiritu, ban mibiyebiya kami agpang kikekang ebanghelyo, anting masayang balita ning lugod, katuliran at kapayapan, inya ngaming manalangin. Ginoo, itubod me kay kami ing espiritu mo. Ginoo, ibuklat mo kami king kekang espiritu, gawan mo king meto nga puso at kaladwa, ban miyabe-yabe, italakad miya ing metong nga komunidad, at taptan para king metong at metong, itang depatan mo para kaya kami, inya ngaming manalangin. Ginoo, itubod me kay kami ing espiritu mo. Ginoo, itugtog me ing kaya kang espiritu, karing pamuntok ding bansa, gawan mong taong ating matampang panlalawe, banding tao ilang maging manimunarang masabal, at makalalang lang kapag ligiran amit muking dangal at katimawan, anong nuring tao apasulong da ing karelang kagiwan, inya ngaming manalangin. Ginoo, itubod me kay kami ing espiritu mo. Ginoo, ibiyeme kaya kami ing kaya kang espiritu ning lunos at pakalulu, banigalang ming sablang biye, outsopan ding kapatad ming, at yuking pamangailangan, abayan mo kami o Ginoo, ban ayabayan mila at makapagbalik king kapanaligan daking biye, inya ngaming manalangin. Ginoo, itubod me kay kami ing espiritu mo. Ngenya duwanta mo po ing sarilitang kapagnasan, inya ngaming manalangin. Ginoo, itubod me kay kami ing espiritu mo. Ginoong Yesu Kristo, ing sablang upayam, yabye ka karin banwat kete king yak. Mamaleka ke kami, kamilataning espiritu mo. Ban ke kami, banda ikami, ning maging amano at pangatsyo mo kete king yato, ngening kasalukuyan, ikang mabibiyet, ning Ginoo, manggaman king alanganga. Amen. Kay batad, paningkakot kay gayon daon, matanggap yara pa ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo.
king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katay kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo o Ginoo, tanggapan mo reting kay kaming ayn nganing pagmasusyan mi, ing pamaitas na banwang Kristong kay kang anak, mananasanang din kayang kalam, sa upanda kayang mitas, kaya pinakaring tula ning banwa, anong nuya, mabibiyay at mag-ari, manggaman kingalanganga. Amen. Ginuman at tiliya kay kayo, At kaya ka at timon, naya rin puso'y, makayat na no, salamatan tayong Diyos sa ginuta. iti karbat dapat at Tunipin garbat dapat at matulit sugat at magkakabusing pasalamatan dagay sa belang penandik. At numan ka rin o ginabanalay pa, mayupain totoo talanganggan Diyos kamilatan ng Kristo ang ginumiya. Ing kordero milalako king kasalanan ning yat, king kayang kamatayan sinintang na, ing kay kaming kamatayan, king pamanyabli ng medye, linarin at binalik, ing kay kaming bye. Ulinita kambel sa blankor, ngel karimudarit ing kay kang ligaya, layon makya bilang tuk ng babye kapuryan kay kat ngaming ngang kakanta. Kapin banlogin o kayong panibatanan ng sablang kabanalan o ganing sa pagpalampumi. Kabanalan mo sa liting ay yaslag ng Espiritu Ban para kay kami. Malyalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. May midang kusang lugking pamilas at kamatayang kinwaning tina. Kaya salamat sa kipiraso ni at binyan ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya ikungan at kananye iti yung ganapang katawan amitahon para kay. Makanyan mo naman kay ba't ng apunan kinwaning kalis. Pasibahin pa pasalamat kay kadunyang kalis karing kayong disipulos nga natanggapan niya ikongan at minamko kani. Iring kalis ng ganakong daya, daning bahay talanggang tipan. Abibu para kay kat paring sablang tao, mangiray patawaran ng kasalan at tingiti bilang kapigaganakan kana. Masyagtang ini misteryo ng kasalpagtanan. See
Ing kamatayan at pamanyabli ng medya ng nakiraan yakek, iting tinapin ng biyeding kalis ng kaligtasan, laing pasalamatan keking pepalyarian magaming, matampang talakadarapan ban sumuyo kek, magmabam ng paggamamo, kingi kaming ansanang may salusot, ing katawan at dayang Kristo tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Kinagan me, oy pa, Izanta Iglesia makalagganap king metaya, maniganap yes sa aking lugut, kampiyanin kay kaming Papi Francisco, Florentino kay kaming Arsobispo, Pasian kay kaming Arsobispo Emerito, at ding sa bulang par. Nganakan mula naman, ding kay kaming ipanalangin niya. Minsan pa kay lugda, nganakan tala, ding kay katam personal kay donan king ginukaniting balabisa. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepainaw at maninayang subling miye at ding sablang miyango na biye. Tanggapan mo san, maligayang harapan pagalod mo kay ngangaan kay karapat dapat magkamit kimbiya lang ang gabang kambe. Nino na Birhen Maria, Ino ng Diyos, kambe ng San Jose, kay kalinis-linis na esposo kambe ng Apostoles at ding sablang Santos at tinupat kay malmong kaburian ing kay kaba ng panun. Pura nagat palagay kawilatan ng Yesu Kristo, anak mo. King kawilatan ng Kristo, kambenat kay pangmayupay. Kagong Espiritu Santo, pura nagat parangalan, manggaman, king Ngini purian tayong igpamiglalang kaya kami. Ipamiyat juga isunay na datang ke kami kayaanmu ito'y Kerikiyaku at iwan mo ito'y Ikabus gamyo, king sa Blamaro, malago ng paggalupin kapayapan kayong panahon ni. Maging kasawapan ng kayong paggalup parati kayong ikabus kayong kasalan, ligtas kami sa bulang kaligaligan. Kaunay kami kamben, maligayang kapanaligan, kayong panyatay sa Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostoles, ing kapayapan lalakpang ko kay kayong kapayapan ko, pagbiya ko kay kayo mo sang nabalik na ning kay kaming kasalan. Nalawan ko sa pandiyanan ning kayong iglesia at pamayapan may panbalugan at pangking kaburian. Kambiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Lugod at kapayapan king manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimore. Bakit tapongin may kakamitong tama at may kakalugod king kapayapis.
Iring pa piningkatao na tayong sa Kristo, pagkaloob na sa bilang hangga, kaya katamang sablang tatanggap kaya. Kordero ng Kordero Diyos, ng Diyos, sa milalakoging kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Kordero ng Diyos, Diyos, sa milalakoging kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Kordero ng Diyos, Diyos, sa milalakoging kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ngayon ko rin Diyos, ngayon milakong kasalanan ng iyak. Nung may aus, kingapunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Siklod tamo po. Tatak ning mabiya Diyos. O kakong Diyos, kakong malugoday pa. Tatanggapan keng mit mong lugod at kapasalamatan ingkekang dibinong tatak ning pamamingwa. Ingkekang kadyosan, kabalot ning katawan ko at paladwa, manggaman kapilan.
Duruko kong mitmong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamalan na igpa. Pagparalampo ko keka ing panwalo mo ko, at ding pakamalan ko. Kapamilitan iting mapasubaling tato, at pangako ko, hindi ako, king pamanyuyo keka, manggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan na igpa. Ibiye mo ing pakalulo mo, kareting masakit a panahon, kaluguran na igpa. Darawan ko kaya ka ing katawan, daya, kaladwa, at panga Diyos king kaya kang lusok kaluguran na yanak. King pamamayad, para king kasalanan ning yato, ampong para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Luklok tapos sagli para king dita kakapabaluan. Ngening bulan ning Mayo, di sablang parokya king mabilugar ki diocese, mika second collection la para king miyayaliwang sektora sa sopa ning Santa Iglesia, keti king kekatang bansa at mabilugayato. Ngeni pong aldoy iti, pasibayo tamo pong mika second collection na makaparikil para king World Communications Sunday. Ing dinala na porsyento kareng maliko mapondo o saupyo, ipadala la po king Pontifical Mission Society para kareng evangelization, dareng church buildings, convents, catechists, and formations. King lagyo na po ning kakatamong Arsobispo, Most Reverend Florencio D. Labarias, D.D., at ning kakatamong Kura Paroko, Among Jose Yulakat. Ipayabot da po ing maragula kapasalamatan, karing ganaganang saup, at dadakeyo para karing kakatamong kapatad. Manano na sana ing Diyos, king kapamilatan ing kakatamong malapatron, ing induning dibina grasya. Mas lalo nakatamong ang tabayanan at pagkaluban grasya. Pasibayo po, dakala salamat. Kapabalwan po, king pong daratang amartis, Mayo 31, pupusan taya ing bulaning nuan Aberhen Mariang kapamilatan daring yayaliwang devotion, ampong banal na misa. 3 p.m. exposition of the Blessed Sacrament and Divine Mercy Chaplet. Villa de Espigas. 5 p.m. banal na misa para king kapiestaning pamandalo ning Nuan Aberhen kang Santa Isabel. 6 p.m. banal a prosesyon. Magdala tamo po sanang kandila para king banal a prosesyon. Dakal pong salamat. Talakad tapo. Talakad tamo po. Manalangin tamo o ikpa kaniting Eucharistia. Tatakman mi ing divinong biye ay pagkalumuking yat. Sa panwakeng tuging mitmong lagut, kang Kristo painturo kim biyalang angga, anong nuya, ginu, manggaman, kapilan. Amen. Manatili kay kayo, At kaya ka ang kandisyonan na kanin Diyos ng ikpa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ingis sa mayan, may kayo king pamikakalaga. Salamat, King Diyos. Ito po sa komito. Ito po yung yun sa komito. Kukunin na lang yun. Iwan din po.